A class 12 student, Thomas Koloy of Yakli Academy, was found dead in a rented house in the Khumulwng Vidhyasagar village on Sunday evening. The incident was reported to the police, who arrived at the scene and took the body for autopsy. Thomas, a resident of Telemara, was a student at Yakli Academy and lived in the house of Panthar Debarma. On Sunday evening, he was found hanged in his room, which was locked from the inside. According to his friend and neighbor Mintu Koloy, he went to Thomas' room to get back a 50 rupees, but Thomas wasn't responding. After informing the house owner, they broke the door and found Thomas hanged with a towel. The reason behind the student's death is still unknown. Thomas' mother said that she spoke to her son about rent and mobile recharge, and there were no other issue of the family arguments. Ma, neng ana rang bisa kalang misunga. Nong bara bisa kalang posisi babo, posisi karun yang sakakana. Ma, kan posisi kan nong bara baisong kan. Umasan kan ikanen bil bisa kaitin kata kan semua yang kata 120 ra, 170 ra ngotani bil. Kau ya, bini kaki sorong kan sini nggak ada sering ini. Bini kaki. Gebo, bagai apa aja susah tinggal nak. Tamu wansunya. Siam, wala ya. Ani serai, bini kakak songnya bini. Nini cerai ni, kuno hamjang mah beri roda tong. Ang ablis haimiya, hamjang mah beri lagi tu tong kiri ang ablis ya dong. Bini puna ang tanya, ani pun hengkang bini babu na agira wa angor thupai aku cungke bini babu na kabui payo kan kan, bini babu kau sarika ma. Bawa kau sadi bani bon kelairu, ang asuk ang tas mau ang pori jakpan ang asuk bosek tengah rengyata, bosek. Ingke agi rogo, bo je Yakli school pole ma jaga rogo, kuno bulai lai rogo ne, kuno bulai ma keroi, hostel tong pusukan sengi mana. Both Mintu Koloy and the house owner Panthar Debarma described Thomas as a sincere and calm student who had no known enemies. Je ni dol thiyo, mane, nengka baik ke saya mereka pula amu saya. Ang bono, an dol bono rang 50 rupiah serkai tong do, angke call kai kan dol. Call kemeni, call receive kaya bo. Angke ano andol na pakai tang keduga na pru mani saya tong. Angke doga to kene pemani, kuno response dia angkang yang nong mali rong no pai sa pakai kata. Tarpore kayang sakau tangan nyai ka. Tarpore angka angkisa sakate dogar sakate kisa nai mani boni to trawo gam sa panjak ta. Besok time dong kena aja. Apru 6:30 ab herok ni time. Tak hari ni. Phungro ka bono no dano. Phungro ka between 9 to 10 ang bono je asago nong mani. Tam khai chong ba pro. Yang pras khanya phoya pro. Bo abon pore nung bono ko nong liya. Apru ang tai bono nong liya ban pore wa. Tu kumaro kan no dano. Tu kumaro nong liya. Ang thui tong ani rumo. Tin san dang bores nai tong. Nung je nung mani monon sarigo bo poro bo time rogno kana sarigo. Ang sarigo to bono tai no ya direct ara rumo simin bono to tro gam sa panjak simin no kyang tai sarigo bono kok man tai no liya. Kong mas ya. Angke Kok dama saka bo ba ya. kok mas ya. Kong mas ya na. Ingke obonda sikang bo kebo mong walai mong roktor to. Walai mong rok tang. Nono sarsa. Saya no bo. Nung mai room gana da. Yang mai room kan just one step kan nok lai tong. Gana na silai tong. Agi roko. Abe actually kini simin ang site na ron na. Kunggo to sini roiba kantai basaka atau sarasata roko basaka. Lepas ya tuh sini kini girja thana nong ba girja to sungai ngene jo kayo. Girja thana nong jan pote ja kai sini mai di chau ya koi sing girja thang. Koi charo girja thang na. Sing sar no jau girja thang. Mejo. Angka girja thang ge ya koi kakia. Bekino ro mistri khorang ni tong samung khari ton mani. Angka samung khari bong bai kok se tong ka khapong no. Angka su nok bara tong na rokba se rokba pori tong na eklu pori tong. Asu khel khaya ta. Okara boro class 12 pori tong ta bo. Class 12 se rong na su nanya bole. Angka mama keno boro olok angka sung ani yang paikha
na ko labor oi kok sai sarik kha sarik man pore hangkang kai o mintu sarik besok time kena pro ko thaching sarik soja di wo mintu phai sabai bin room meta bin room gana tong ko এমনি নর তিনি রবিবার গির্জা থাঙে কিফিল পরকে বছর টাইম খানা nang gida thang kifir mani sarbar ta ekta tam khana আপরকে কেম ননু ইয়া ফাতার Loto ফুঙ্গ যে নর ফুঙ্গ তুই তুক লেফ্রু বা ব্রাশ খাইপো রকে বননু দানো না ফজার নইয়া না kai soja digi wo phaye ding phayu dara phage di thomas ongko thomani sisayani tongka tam singge mewana kata sengbo nga bo to asuk ongko thangu phayo ngui tongo mamun songkang ka maisa khang ka bo ongkhoro bin bo ekdom sarai ka ham bo bini bo maisa wo pori wo rumo tongo bom dikhe tongnai jar borok thanda কোনো জায়গায় বেড়ে এটা kun jaga bere ya borok ka ham ekdom omai sarai ka ham na mting mung man ekdom aram man dia hanggang kai angro je mitu khai sabai kya sari bo soja wo hangga soja khai sabai gang ke ang thangka আপরকে কোন লাইট দতে যাইতে বিনি রুম bin rum kun lai da zakre hangga ang thangka borba se mitu samai thangka hangi doga sojak bising tu hangga thui tong ko jiri kong ko doga bu khata hangga doga bu thomas ni sojaka kuno khos khobar tere nilarung ja hanggang kai chini doga a doga wo kisa sa gap tong hangga gap tong wani a gap bo gap tong ma tike ang dos thonoi hangga mintu hanggang ke sa kai na khata ga jorong ke bono gamsa bai dujak no khata mane phaji sajak no khata amhai da আপনি পরে নর গার্জেন বা থানা ন সাহার কা বাই am pore ke sing abon pore ke sing thana no sahoka guardian no phone kati tinyo mane phone no line guardian no call kati tinyo sung doga bu guardian no sung call khai pai line no tongte tinyo doga bu oi singko ga puro sing logi logan guardian no tadi phagiri ni sakata ga pore thana no call khai ka amhai di The police have sent the body to Agartala GB Hospital for a postmortem to determine whether the death was a suicide or a murder. 산에 돌아 커버만 카겠어. 디너로 고 비다서런 따라고 제가 거기서 클래스 12 약리 에카데미 클래스 12로 버리고 뭐 너가 굴러경이 또 비는 버래 좀 어려 소패가 가든어트 예좀 너가 굴러 많이 버래 비는 많거든만 아고 그거 মানে হ্যাঙ্গিং পজিশনের মাখা এবং জঙ্গলি মাংকতে রিকভারি খাইজা তাই এজিএমসি র হরতং আছে এক পোস্টমর্টম খাইলে স্যার নক রক মানে ফাদার রক নক বিসিঙ্গে দোকা সজাক কইতে তাম রগ যে থানা কা খবর সইত ক প্রায় 7:30 রকম মাখা খবর 이 복귀 삭삭도 특히나 땀보 해로 আবার তাবুক তো আছে কোনো সাইনায় কথা বুঝা রিকভারি খাই আপন পোস্টমর্টম নিবাগে রহ অবশ্য কমপ্লিট খাইয়ে সারা সারানি মং রক মানে মা বিনি বুং খাই থমাস কলই পারা পর para খাই বিনি tuition para ompi nokor A police official stated that the mystery behind the death will be revealed once the postmortem report is received. The tragic incident has created a sensation in the area. Reported by Surojit from Khumulwng, Chini, Khorang.